Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Anak ko na? Di ko na, Dani. Masikugak. 3 months in. Kasi nung arudan. Liblabas lang ting klase. Second year college. Sumaruno nga pa naglokat ti basa. Para third year tan. Kasi nung arudan. Di na nga ti problema, Dani. Kasi nung arudan. Saan tamatang nakapagtapel? Si Kamin. Sonya. Awan tikim basol. Nagayaetan tanga duwa. Di bang panunutik at numamuan da ama kiniina. Nga masikugak kadyak maituloy ti panagbasa. Kasanong ti rapap da para kanyak. Ken kasanong ti arpap ko para itibag. Oray siya. Magnamnama da tatang kininanan. Nga makapagritwara. Kasanong nga itan. Samat nga rito nga baling nga baybayan ka. Saan ka baybayan? Baling nga sardin ka pala ita. Ngaminto na may pas nga imong ti anak ta. Ison tumatan ti panangituloy mong matlang panagbasan. Kahit nga tanda ama kiniina. Mabuti nga gawit sa di kagayan, Dani. Kaduain ka. Ngayon umuna pa lang. Gagawit sa di balay. Tapno ipakamuta ka natatang kinanang. Isutat mo na yung tepag ipakaamuhan. Sige nga ro din. Sumurutak kang ka. Iawid na kung hindi di balayo. Manong nemi agpadpada kami agbasbasa kini Sonia iti college. Iti parehas manong nemi ng eskwela ken kurso, accountancy. Ikarkarigatan med datatang kininanang iti mang pabasa kaniya. Agasmet ti ko na ni Sonia ang ikarkarigatan di ginaganak ken kuana apagbasayan da isuna. Ngayon gaputa talaga nga nariknak ng ipatpatig ko isuna. Kaya ipatpatignak met. Nagkarelasyon kami. Di mimeten na alwadan ti bagimi manong nemi na minsan siyempre kami ti hotel ket ditoy nga napasamak iti pananggunud ko ti amin-amin na. Naulit-ulit manong nemi. Aging ganalpasen da ita nga badagbasa mi ti kolehyo. Iti second year college. Imbaga na maten na masikugso naman. Kasanong nga ro din. Siyempre, introtured ko nga inyawid manong nemi ni Sonia dito balay ket impudnok kadatatang kininanang. Kunak man lanoy paspas ning butag basbasa, Dani. Yung nakasikog ka madtan. Pakawanan ta kumatatang. Yung madana po kuyo iti tiyan ni Sonia. Kaya kasanong nga ro ditan. Di agpadpada kayo ngagsarding agbasa. Agplamplano kang karot mo kasano, tata? Kapilitan ngagsardeng ka, kayo, ngagbasa, ket sumrek ka di trabaho, tabiyagim ti pamilya. Agpamilya ka nga di na oras. Kapilitan na kasta, tatang. May kaduha, mapangkam sa di kagayan, mapangkam magpakawan sa di. Kada niya, masapul yung ti kwarta nga pagplete yo. Dito ko namin kayo. Tadi ka man lang nagplano. Hindi ka man lang nagpanunot. Anong tungarat mapasamak no kastoy. Pinagturayo mo ti arem yo. Alawanin ti daw pa yung saula kay. Napasamak kan, katawanin ti mabalin tayo. Santayin nga may babawi pa. Pili kita nakasta. Saan tayo nga may bawayo pa? Kasi, intun ka anong nga ratipan nyo sa diya kagayan.
iti kabitan ng panahon tatang. Ingkam sa jay, tapno mapang kami agpakawan, kadagiti naganak, kini Sonia. At no kasunod di pungtut datatang ken loksaw dananang manunemi ad dati loksaw dagiti naganak kini Sonia. Manunemi. Ket siyempre awan tinaramidan mi no dinagpakawan kadakawada. Kadawan met tinaramidan dan no dinangawat ti kinapudno. Anang oras ita ti plano yo. Dinamag ti amana. Iyawit ko siyempre ni Sonia Ijabalay, ama. Ket agtrabaho ak. Kadinton may pas nga ti anak mi, ti apo ko yo. Mabalimat nga ituloy ni Sonia tagbasa. Nga siyak ti magpabasa ken kwan. Sige. No dinto ket agsasaruno agbalin nga anak yo. Dahito nga kinagartem yo. Dahito nga kinaarim yo. Tatang, ama, kunak ko nga. Niliwang kam laing. Ang momento naggananhad. Amin munti sagbay. Aga nakakalaing. Kalpasan na, ituloy kong tumalat panagbasa. Sige, ngarot no kasta. Ala, kaya ngarot din nagbaybayag ta. Agsubli kami lang sa dilawak. Kat sabi ko mga anak. Ang kantong mga rigatan nga mangipas nga iti apo ko mi. Ken, maituloy mong tumitlaing tagbasa. Ngayong sakbay, di pa nag-enroll manunemi dagsanggasat. Tati, saring gawid mi, hindi para ka nung paltara pa apbi kat narigreg. Iti may isang abigat nga digdigos manunemi ni Sonia nagikis. Inilistuwak ngay lokat tiri daw ti banyo nakigtutak iti kastauna iti panagsaya sa iti dara anay laok iti danom. Na itpatipap kanu ni Sonia manunemi. Intaray ko ti kabitan nga klinika manunemi kaasidgan nga klinika. Kadito nga namuan mi. Awanin. Naragreg. Awanin ti maladagam. Kinuna ti doktor manunemi. Nagsangit ni Sonia. Awanin ti anak ta. Dani. Awanin ti anak ta. Awan ti maramid ta. Gusto na ito tinay-kari. Naganaan na takmet. Ngapapi agas to eh. Sonia sang ka nagsangit. Plano ni Apo Diyos ti amin. Napukaw ti may isang saring kawin. Maka-enroll kamat lang. Balbali mo pagbasahin nagdaama kinihina. Siyak timang pabasakan ka. Dani, ikarikan ka. Nagtrabaho ak. Kadituloy mo tagbasa. Kasi ka nga rudan. Diin doon makapag-graduar ka. Kadadang trabaho, sikantong matimang pabasakan yan. Kasta tinagtulagan mi, manunemi kini Sonia, nagtalined nga ni Sonia dito balay, kabayatan ngororayan na, di pa naglulukat ti klase. Simboro takmet manunemi nagtrabaho ti construction, kaspyon, basit laing ti sweldo manunemi ken narigat gapotadyak naruam. Yung maruamak to ko na. Tinasken kada sweldok itilinawas, talulawas, makabulan, manunemi, inded ko amin da ito'y kini Sonia. Kurang, para ti panagmatrikula. Dumaot ta pa lang kadatatang kaninanan. Ken pakamong gayam sa di kagayan. Yung pakamukon. Kat siyempre maluksaw damat taawan ti apuko dan. Yung pakamong kading ituloy mo matlatag-basa. Nasyak ti kasarden. Uwain. Panasik tagkid daw kada tulong da. Tapno da umanay nga gastusek para itong unang semestre. Kasta nga ron tinapasang makmanong nemi nag-enroll ni Sonia intuloy na tinagbasa iti kurso na.
Ket siyak manunemi Lunes aging ganiti Sabado nga agtrabaho ka iti construction. Basta sumang petak ti Sabado manunemi tadayo nga ro ti destino mi nga pagtrabahuan. Siyempre, may iliwak ken ni Sonia. I miss you, sweetheart. Sweldo mo na. Sweldo mo na. Sige, dito yun. Urnongin, dito ikaw ang mangala. Ito saram iti panagbasam. Ay, kasano nagsigugak? Kaslita, siyempre, daman ay mapasamang ka na ta. Managsinan din mo kayat. Kandiyak kayat. Manukot ka. Amat nga rin nga mabalin. Okay, so na nga, I miss you. Oen manong namihan lata maliklikan siyempre ti panagkanaig mi. Ngim araramiden manong nami ni Sonia iti agkontrol tapno sampay lang agsikog. Ay nga manong nami analpasnan iti kina third year college na. Inadan iti fourth year college manong nami dumakdakkel dagiti gastos. Di madngarod aging kinis ti sweldo. Ay nga manong nami nga da nangidjaya kaniya kag training nga asumre ka nga security guard. Padasag man ko na. Barbaring mairapin ko pa tagtrabaho iti aldaw. Nuwa sa rabi at nag-duty. Nag-training nga road ba nung name aging nga may sa nga bangko manon name tinangipanang kanyak ti agency nga pagda gwardyaan iti rabi ti duty. Aldaw pa lang idi manong name. Wait. Barigatan na kanun at rabi, baka dyan naruwang nagpuyat. Ngem, kahit kumitag duty trabi ko na, tabarbaring no, hanak mo unay mapuyatan, tereping kumit iti agad tricycle driver, at damatin lisensya ka na muktag drive. Kasta nga rin tinapasamak manong name doble kayot. No tirabi kadag duty ak, pasaremet nakatugawa ka maturog wano parang nagtis ko manong name iti nakatakder nga maturog kaya di kabigatan na malpas lagi di pamigat kon kat mapalubusa kon ni yason nga mapanagbasa mapanak betem kumita ti mabaling ko nga imaneho manong naming ipasada aging ka manong naming iti maysa nga panagdutik iti rabii ket overtime di kiti empleyado. Adamang paypayapay kanya. Pare, paypayapayan na ka ni Ma'am Alma. Sika mo na siya. Guro ka tayo itudo ka. Oh, sika ka no. Sige, mabilang nga ron. Yes, ma'am. Danny? Yes, ma'am. Ilgadang anak man ti masapol ko. Naisurat dito ti masapol ko. Dito ti pangbayad. Bayad. Okay? Sige, ma'am. Gwapo ka. Nimat, ma'am. Nabindas kamit, ma'am. Ada girlfriend mo? Saan lang ang girlfriend? Live-in. Pagbasbasahe. Ay, gusta. Naglaing ka ito pagbasbasahe mo dyan live-in partner mo. Yun doon makapaggraduar. Baka saan to si ka? Tikayat na nga pagkiasawaan. Ha? Gusto nga ta? Adot ka kasta. Yun makadalin at ang trabaho na dinan kinayat din ang paadal kang kuana gabata sambag ka nakapag-graduar. Santo mapasamag dahil ako naktinakam ko manong. Sana kasta ni Sonia. Manong name iti sumarunong nga rabi may sa ni Ma'am Sonia nga nag-overtime. Pare, abi nga may sa ni Ma'am Sonia. Kaya di man mo. Baka ada saan nga narapas. Iso nga i-overtime ko na. Uy, paypayapayan na ka manin eh. Kursunada na ka lang. Patutupan. Mamanutikas kang kuana. Nabintas. Siguro naramananan. Ngim awanti, mangkudkud tinabudo kang kuana. Mayat mo siya tagbaling asawa. Siyempre, ada trabaho nan. Uwing ka kano. Sige. May
Samat na sarang kawid na ito na ko naktinakam ko mano. Hello, Danny. Yes, ma'am. Kuyukin nakman. Nuto, ma'am. Idya banda. Mabuta nga kami. Ibagbagada nga. At ako no ar-arya dito yung bangko na kasi tingarbi. Mabuta nga na ho ang kaduha. Anyat na pa mo arami din sa dyan. At dala mapangkuwalain. Iti bolt. Bagam na taman sa tamang mangal. Hanggang mabalingan sa baling ang mangal. Sige, kuyugan naman. At nangamin at natayin ng empleyado dito. So, kakal-alyadan ako ha. Mabuting ka tararya? Kaawa na. Kita nga mabuting kanya. Taan niya ko mataramidam kanya. Kaya't ko Ngunit taramidam kanya. Yan tangay kita hanggang matamakla. Lalaki kamet. Manong nimi awan ti maaramid na no jak kayat kunak. No agbalin man da ito nga may nga saring gawid kalpasan nga awanin ti saring gawid mikilison niya. Santo ngagbalik. Ngem na banglo. Nalapsat. Nalamuyot. Idada kami manong nimi tilinged iti anti-bolt nga bagbaga na biglang inarakop na. Ma'am, Dani, pagustuhan nak. Pagustuhan nak, Dani, mawawak. Painuman nak. Dani, Dani, please, Dani. Jak kayat, ma'am. Jak kayat. Inuwadag ko. Agikisak. Ikadag ni terwatek. Pigisik terwatek. Agikisak. Ha? Halala. Nuti na pagustuhan talagang agikisak. Idarum ka rape. Attempted rape. Ma'am, saan kumamata kasta? Magnamnama kanya ni Sonia. Agraduarin ka na ito ka taon. Kahit mo isunang mitsyak. Haan, pagustuhan nak lang. Hanak to nga, sanak to nga ko. Basta pagustuhan nak lang. Jakayat ma'am. Jakayat ita ka. Kung nagkikis mo nung namisan binirgas, rinayap din. Itarom ka. Attempted rape. Kasi makita, i-picture ko. Sige, aramidin, ma'am. Amok nga da CCTV dito. Sige, aramidin. Kahit mo. Inarantam. Inarakop na. Di ka kinayat. Tenwanag ka. Sa ita. Nagikis ka sa kagandan. Ti panang rayab mo terwatem. Sino ti mamatikan ka? Di na kaya na pagustuhan? No. Saan ka pagustuhan? Gabot na ipatpateg ko ni Sonia. Saan ka pa ka na no? Diyak kaya tikasken ka. Intelihente ka. Nga o masursurom. Manong nemi imakarak iti pagkuradyaan. Tadyak kaya't nagtutuloy. Manong nemi ngay saring kawit ko ni Ma'am Alma. Aging nga nagturpusen manong nemi ni Sonia ket imay di kita naganak ken kakapsat na manipod kakayan. Imatad na rin graduation na ken iti panagpaalan. Nag-take iti board manong nemi nagenrulak maten. Aging nga nakaruar ket nakastreken iti trabaho ni Sonia. Manong nemi intultuloy mi nga rod iti naglibin nagsinukat kami. Isontek trabaho ket siyak matentag basbasa. Ngam nataman na maliklikan manong nemi dagiti babae. Adalat na rin di saring gawit ako nada. Wain manong. Hi. Hello. Dani. Awisan naman. Awisan ka nga. Tag-date. Awang kwartak. Siyak tag-gastos. Loko-loko ka. Man, siyak tag-gastos. Papananta ko man. Tagboy sine. And then, nakayat mo. Hintay to hotel. I'm sorry, Eva. Saan na ka masulisog? Imposible, Kasi makitang tilang ako, nagpintasan. Abi, aramid mo ito. Nung krusonatak namin tilalaki, aramid ti amin na kamay nagtapno, mapagustuhan na. Kursonata ka Nalaing ka siguro tinumansa. Nabiskad ti ba maging? Guwapo ka. Kahit ko. Agpapasta. Dan. Siyak nagbayan. Siyak naggastos. I'm sorry. Diyak kayat
nadasaring gawid ti biyak ko. Sabi nga tangamin manong naming nga saan nga maliklikan dagito yung apasamak. Uno paset da ito ti biyag, apa nakasuot, pa nakasubok, iti yakin na tibker, ti may nga tao. Tanawans nga tutupak dagito numaamuhan ni Sonia anyan tutong pasamak. Mapasamak, ti pananggura na kanyak, mapasamak, saan to nga kami, idak katuluyan. Ay nga nagturpusak meten manong nemi, nagtagak ti board, kad nakaruwarak, kad nagpadpada kami, nagtrab-trabaho ken Sonia, nga nagbalinan nga asawa. Doa nga taon nagtrabaho akon, idita nakaurnong kamin, kadi sumeten ti panagkalay sami keni Sonia. Ket siraragsak dagiti taganak ken kakabsat ng imatendar iti dayta kasar. Siraragsak met manong name dagiti taganak kanyak ken kakabsat ko. Tauray no kasjay tinapasamak ngem natungpal met laeng iti panaka ipatungpal terapap mi agpadpada keni Sonia. Iti panagurnong mi manong name nadan kami ti kabukbukodan nga balay ken talon nga anak. Datulungan mi dagiti kakabsat ko. Agas met panang tulong mi kadagiti kakabsat na. No anya ti plano datatang para kanyak ken para ka planok met isu ti natungpal. Agas met ti kalikagom dagiti naganak ken ni Sonia anatulungan na met dagiti kakabsat na. Kaya't nangasawan manong iti likudan nga adu dagiti sareng gawid. Nagpadpada kami nga nagbaligi iti asawag ket natungpal dagiti harapan. Dito nga rod, banong nemi iti ababa nga lagip tinapalabas ko, kadagyaman unay, ti anus mo nga nagibasa. Kat sabi ko mat, adamat na ibatik nga andal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuyak nga nagdingeg, more power to your program. Ito yung kadagyaman nga pagayam mo, Danny, iti lawag sila. Thank you, Danny. Thank you mat kadagitay nagbuya. Kat siyempre, no kayat yung mangiganti at idog nga panakaibasa na dito ang istorya in kay tudenggan ti lagip tila palabas iti Action Radio DCJ Silawag alas 12:30 aging ganit alas 2 Lunes aging ganit ti Sabado. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Festa Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Ti pagkasalita ni Danny kat may katlongan ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the 5th week idi bulan ti Oktobre. Ket numadama kita nga agbibuya dito ti page ti pareng Ray, paki-share, paki-like, ken kastamatan saan kami nakapagpalo, agpalo kay kuma. No may upload dito nga video iti YouTube channel ni pareng Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel, paki-like, paki-share, ken nag-subscribe kay kuma. Kahit kung ipalagip ka dagiti grand finalist tayo, ti aguro-uray nga premyo kada kayo. Kasi iti grand winner umaw ti 50,000 pesos, first runner-up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Okay ba? Sige na mga agbibuya kanya kita. Salamat. Iti panagbuya yung adato ni Erlinda Panterosete. Kaya hindi na dumpa yung agbibuya. Salamat kada kayo. Sino pa nagbibuya? Basta nagbibuya kayo. Sagsak na kayo pa nagbibuya. Di ba? Okay. Ni Erlinda Rosete, ni Erlinda Estabilio, duwang Erlinda, ni Teresa Balmaceda, ken dadunga pa kahit ko nga i-acknowledge, sige kang kanahin nga bibuya kaya aki-share, aki-like, kada ito'y page ni paring Ray, papagaya mi. Thank you kada kayo. Yeah? Kasi ken ni Nurelin Perdido Tamala iti Bahrain, ni Josephine Estango iti Malaysia, ni Erlinda Pantrosete, Erlinda Estabilio, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Marilyn Tamayo iti Hong Kong, Narcisa Domingo, Marilyn Padawan, Narding Gawiran, may isa kadagitig grand finalist tayo, ni Tonet Javier, ni Amatis Kises, Teresa Agbayani, Fred Ruiz, ni Presi Miguel, samatan ni Alden Tolentino, ni Fe Ragocos Bacani, ni Paulina Balwalo Bautista ti Waipaho Hawaii, ni Lodiminda Dublada, samatan ni Political
Prodicalidad na. Prodicalidad iti California. Lo diminda, doblada, prodicalidad iti California. Ni Marinel Salvador, ni Jeron Bulagaw Agustin, ni Emma Emma Padigdig Hakob, ni Tinavesia, ni William Arlos, hasta maten kini Milat Kaliwliw. Thank you ka na kayo. Siyempre, madamdama, dir manong naming anak ko mangim, nabatig nga papanak. Ito mga lang ti panagprograma ngayon, ito malam, idikal man laing, ti panagprograma. Salamat po. Thank you for watching.